Wi haraihu muti uyu uhana mucii wa nyoni wina itara nyingi no wakuhiriria witikie kana urege uyu ni mucii wa mundu. Thiini wa itura ria Kathiani kaunti-ini ya Machakos turacemania na mundurume wa miaka 48 uria wikaine ta Joseph Nthuri uria wikarite haha kahinda ka mwaka umwe riu. Muti uyu niho Joseph ahatuite mucii wake akirira irio ciake cia muthenya o haha, kwihumba na kuhura nguo ciake na nginya gucianika. Ya kugegania makiria ni njira iria ahuthirite gwaka nyumba yake akihuthira maratathi, honge cia miti na mitungi ya plastiki. Akirikiriria mihang'o yake o muthenya, Joseph ni aratutariria makiria mathina maria agereire thutha wake kurwo ni mugunda wake miaka minini mihituku, akiuga akungirio wara mugunda ugithii. Ndio kuna hiyo eka 3 sasamba. Si hapo ni nyumbani, ni mali ambapo pangu alikufa na 98 na tukangawana. Wakati tulingawana, si unajua mtu anapaa kulinda mali yake. Tathina wa kurwo ni mugunda wake, Joseph acokire gwetha wira, ningi wira-ini gugituika mutungi wa gasi ni wora, agikuithio murigo ucio na agifutwo wira. Nilikuwa naangalia container ya gasi yetu, na kulikuwa na kioski hapo, kilikuwa na photocopy. Maundu maya mere kuringana na ikari a mwena uyu nimo macungiririe Joseph kwiyakira nyumba muti iguru, makiuga ni ageire na thina wa meciria uria wacungiririe gwaka muti iguru na kuyeherania na andu. Jamani, namjua kitambo, iko na miaka karibu 6. Anakula na jioni anakuja kupanda kwa hii mti, analala huko, asubuhi unamkuta kwa mti, kukinyeza unamkuta pia, na anaweka nini karatasi. Huyu jamaa mimi umuona kila siku, na muonaga saa zingine anakuja anatoa kamba anateremka nayo, saa zingine anapanda tu anaenda akishika hizo nini zake hizo za muti, hizo branches za muti, anapanda anaenda kwa kulala hapo. Joseph riu augite ni atete mwihoko wa gukorwo na family na etikitie kugia giikaro mutini uyu ta nyoni ni kumuhete kuiganira. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Ken Macharia.